Enin kesengi depan man ya yalang yelap election ukertong ke NPP nan ru modemai nongkrok konstituensi Jesse Suyam. Hacnong tercang haiwa usumbot menteri rangba usnya bahlang dar doban yelap election UYO. Usnya bahalang doong wagi pek ba ke konstituensi man ki gustat bah ne ba nado araja pram juk rem gi MDC yong o naga thain DBE nomuna ya let sing sela wada pediang yo ke kongres asin klem rem we mandapoy ke NPP da penyi do Jesse Suyam wada jab biang. We hari ni kentile ijab umdok de doong usnya bahalang. Akan gilang da emlang le MP Kerja Sabha Dr. WR Karluki wakibide deba wan sekilang kepet ba wabon maupun nyo ye kercan ya Jesse Suyam. Kekondusi ku stad bahawat ngam emwar tetina le ngakan mo la dus nem arjar plama na kau no mi kemat ni ketan ngam bucem remu MDC yo cisen ni ketan ketere penyu lepa katok ginong tabu tok ku stad todem to ni ogi umala ising sela penyenyo arsen ke kongres njuk rem job baik mari parti penyen yang parti ni kan pipilo umaja se jobat tementu menstab lah kan ka arhawi trik dat kena ba kijing job mdoi hampir kijing sak kelambeng ku bon ya ke sarkar ya ke parti tengah wong video ni wa kawan ke parti ku kre kawan ke sarkar ku kre kata hab sak kelambeng higa dan kuat buyo ke parti kumyo du klami woni won to ke parti tiak asli doni. Dan kuat buyo ke sarkar kumyo du klam tang ke ketel ke sarkar tiak asli doni. Kenuksa kuat wong ipila emu denyu emah keber bu em sok. Dan mem ku suka ulai kem tenru bagi tu sok ni ba ele tu den manu wosbo. Tau tenru ke tu den mun wo chun ku tu den ta wa kuat ke yo hab tu sok yo ku bam yo tu sok. Terkejut aku tendru ke sarkar kau mangai tahu wakwa ki yo bam ke sarkar ki. Kita tahu ke jengmut. Lalu dia pai yang tahu ke parti NPP. Kan mu bah. Kawi tu ke beauty, kawi tu yo suk bah bi upai bi. Kadang kelambeng ki bru itu dang skem dang skit dang ku yang nembar gemeli. Tok nam tok ni awi. Ke parti urusan car lang nyau tu lagi senam. Ke parti kom juam ku chok ya prat ke parti kom juam ku kini han ke parti kom ju tu penha penuh sarkar ke parti ku konsentrate dok kat ikam yong pi yong ngado ni wanai pi kan mu kada sencar ki tuan ke parti mencua dekan chief minister man kali menai man jisne man ka adam dekan baik hak san sem du yo chief minister le sungut handai no sencar kan BB Hadu negasi to ia medo view no yalam to teto konrad ke sangma. Kini ke parti de set ke trend de set ke principal to ke top priority to wo pai ba yu to manu wo dau wo biang to manu wo biang wo to agiliang wo ro. Dan pai pikir kaman kani ke parti teme ke dang mi ku jong parti VPP. Ham sa pari ke pri ke negatif ko kula ma ka ku em tip ko kai to yung kai principal yung ka. Lalu api upatai kecewa ceneng, kenuksa ku kintam aku awang. Kau ba arden merju erok yang kita ke parti temene. Kau kanai pi bom tipi. Uba arden tok demal ludu warok kita parti mem degewit ke parti udang damu sok. Tip dep kini gelek contohin ke parti cenai ngam tip dia. Tekat wakam te ham sao tok bakala. Ke parti NPM ko ketong. Kam tama konsumsi yang agak development stok kumpul tahu ya kelam le. You le tahu ke NPP parti wan rak yang kerana ke para konsumsi yang ini. Temperi itu kita ba kita perlu kujuk kelam ye le ke NPP ne. Jo ongi wastat. Yum kuau ap mklot peladu bani wa klot. Yum kuau pai mthala peladu bani wa thala. Kata tu ketinen ko he. Handai wala kata lim saw yam remi. IM ke tongo do thia ne mata ko si ne mata ke state ko ngi yo mani ke state ke district ko si ko dab ko biang kham tam na ke liang yo nga kwa wong doi wi bo ko jingli le de pig pai ba yu bi lam pakla bi hak so ni kitem ham nga yi wong handel pi yu bi mjong me bi do mjong me bi klem pai klem flak klem that sa ba burom nga o ma je si kwa au manu unong job lepa ka arau so tarik